Kajingelang jangka Central Executive Committee jangka Khasi Students Union kablalong hak arpsau trek kula lengkot layok menekeren yakimat kibaka KSU ketemu ban pelong yi jingjit nongkit kambat mai ha ubnai rempang ne uleber asnam arajar arpun rio. Nalor kani Presiden ke KSU ba Lambok Starwell Marngar ulieto bahagian kajingelang layok menekeren shibun kijing ia kibrang sateng bat rai benang penklan ban budien kenang ban yok ban penurlong yaki. Kimat kebelekeren kajingelang jang Central Executive Committee jang ke KSU kebelalong Shillong Kilong kajing petngor halor ki bender beruput usam hagaba uba Lambok Starwell Marngar ulama ham tenge ikitu ki bapendrung mender bean cekejela keseng kalapatha ebrok unit men petngor ba baladalap keseng kan omap walada ki dikitrashnong hakabedai pat beruput usam mula kentu ke sorkar bercimkia berulong ba keseng kalak bancim dikibai pat kilat ada ke sorkar ke seplot por tang haki komiti. Kaki SU kelapan pawi kejeng sokia halor kejeng long menti ke sorkar pedeng ban pentrekam ya ka inline permit ha Meghalaya. Lekeli balai baga Meghalaya ka yo tang ya ka an ka baya seriam ya ka ILP ka baki bagi jela ki yo ya ka ILP ke Papura. Kaseng ka dawaru ban pentrekam da ka ba pura ya ka an MRSSA berula kena baka kerdop ha umling kala Shillong ka Yengja. Kaki SU ka kentu ya beron terpungut ki MLA ban menjor biang ya resolution ban penbor ya ke sorkar pedeng. Ke Central Executive Committee jangka KSU kale keren sani bah pelor ke jingbom khot ke rukom tungkam om tang HMPSC ndre hadu ki DSC. Keseng ketemu ban lum ki jing ajing mut ban penwandor ke rukom tungkam ke basai bat ke bakhot kenang bagi samla pulie kin yo ela ka hok. Hingan keren ni watangnya ke MRSA berada di anjur gat kanzeru kesokat oleh kun jaka sakata lay kata ong ay pilat ngirum tip ka al pilat kunu berta handai masoman ong lada yak ay pilat petrikam hawai pat jela balik pak petrikam ta al pilat ni po jela jingi petrikam bet ka al pi kelong stor bet te balik ke sokar dia ong ba sikwi jela ka priang ka al pi ka ba ke jela jingi priang ka al pi masau kini ki jule sikri jubomon la kalong tung sokar jelan sokar dia tang maki jela ban jubak mudai na kaliang itu kaseng nian ka kelong demba ka sorkar ke petrikam ka al pi kantam tapi payo LP ru kadiban pentrikam bat kini MRC kenapa marak jingi da jir gutak peri subak ko jala na kalian dorbar ki isu na kapor biya tai na porspor dia keren sepang jing sosngai dia keren sepang jing lorenti ko tong gajat penting tumi andai pasopsi kalong kadu utang pat don kita an pinun penjada da gajat penting tumi ini ya keren dak put kemau ki khot yang ba kandiat senam mensuang ke sorkar kala pli itu kerdok ti pomling andai mata kalong kelalo ke jingja ketua ke an bumi nak kata ke MRSC dia keren duk sepang ke ILP kum kaseng ngila jaban bayang duk ke nongrem kum ka sorkar kala pas resolution sebab coba oro andro pungut kila ya munjur ya ta resolution kan pesngu sekar pentrikam ke po jela ni yang skam dia kata lada kata sokaran dia kadang menteri bat kadang pulisa eta resolution kasur kami golong ba kasokar kadon komisi mesin ram kadun pas biang sakoi pat resolution nam ta petrikam ya ILP po jala jumi da kaliang kesan ni secong perkat seniwa kum kasi si banwan gila senjam ya hapan sim nulis khmat ban penbor kasokar bagi an kanon ban penkeloy menyada jiru ketap mendari akibat jelas po jala jumi kajikut jingnam jukis samla kantam pinungilam di si bersong kaput kolong ba kajinge kai kadu ka pos kajing persngau golong baka sorkar ka di bhaban simkia ki dang senam ka ibalaji pola pangap abatang belum ki jingthum jingtap kemiyo so andai bagi kuat ban phak ko sorkar kolong ba lada kini ki deng ye teng ba deng ye chia ban mi biang na ka pos na kalian ki khot bak julam di koseng wala sim ni karan jeski kalang ni buru tidak long haban sim da kolong taki wai pat lat nanti kuno ban jubak kala ya jing siapan terhaju kodok pos nam jungi basong nanti po kaput tapi kejepun baik put bisa mengempat sotuk sota kidan tegi regional komite ngempat i ban poi jenuk bolong conclusion bukut handai nakaliang juga seng kidkhot kila senia tadi si bengen ye budian bengen pengor khnang ba kanam don kuno kejing sosi iki kodok pos nam basong po kaput bat khamtam kiong ba khandok siap kanum sentut sekiwi pat kataling yang soklah kum tentang swajan election ki keren sepang ko sam la kalong kita ki parti badan ko ha lihat sensan ki badan liang persa ki keren sambat tekiwan ke boru sukut nang tau komiti snow bala kidan kita kejumut ke baskan
ban ai kata ke jubak supaya ba kumai kular na sau kada kamram ski bende elo kata kan ngrim ba misalum le GC mtaru ban snap ban pan ke jing menjur na borok sat kam keseng takadau ha din katu kene sngi ngin sa syong ke isi ban isi perkhat sni bang ki ai gilat kanti bang ni penbor sukar ba kadi ban le ai ki kimat ki ba kum keseng kalbu kemat tu sok yung ada election ni atau nak kenang gidong ilam gidong mentam pi badu kendangnya penjangnya di kene komong ba kena sedan sekawai ka isi haban syong perkhat ki bubun tingin nampak lah iban diskusi pi ngasarai tadi kepor yang sebatai kita ki perkhat mereka tu kejing demi ajutip ma daerah yang chang thai ram kadang ki kaseng hi kadon ni kejing ya au semua terkam kendon ni ben syong kendon ni ben ne henrei komong bang idang don sekawai pat si ben ya keren tinggal serai empat bahai ben batai minta ya kata rai alat supaya kasih isi busa syong seperkat seni kama wajib kali golong balada chang thai ko pi kasih ko adon klub konkret mungkin nong ilam gi bala macam ti yang ni kam kaki isu kam cu kerdu nong yalam kebun kedua kaki isu stang lesnya mis kunjul mau mer wasan di helo kata nong gorem bah kaki isu kapan kha gi nong lam ban pentrun salan terikam jong kaki isu nam tar sakri ya kari ba kecak tu ada kadang kam keluar ni ma pi bolong ben beteng yang ni kam so si hitam ngin sepet ada kepor